Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kirit Quran ungeni daskuruma oin hurastaka ki koba. Mi alugunu menterega warang aamko kura suwale. Kirit Quran kewan daskuruma oin hurastaka ki eke avaha khatim kurumge fikuru de komme duwahaku afilawle nagan jehenekama qabul kura fikuru tine Quran kewan daskuruma ki hamaikan miheka ekko kiyewunkama qabul kura fikuru hatare hamaikan kiyewuma khasa Quran mubarataka farita kuruma iskan de fikuru fahe dasko faritako aada kuruma iskan nude fikuru haye dasko faritako aada kurumen neti hitudas kuruma iskan de fikuru algun menge terega aamko kirit Quran kewan daskuruma oin hurastaka guleyutun wahaka dekeve iru min evves kamaka guleyutun aamko wahaka dakkatane algun mennaka nufene haqiqataki ungenen anna mihaga fikuru gosvejjekamuga wanama ungenu furihame nukureven kitame rangala ungannadinkamuga vias rangala ungeni daskuran undaguwana dariwarunna emme bodu sabaki beleni verinna dariwarun adi bay mudarisunge fikuru nuata qabul kuragoy mi fikurtawge sabun ufede bay fitunata eke kirit Quran kewan daskurumuge marhala awahan nimmalu algun men emmenna ves engena kirit Quran kewan daskurumuga islah kuranjehe rangal kuranjehe kankan arabin navure algun men divehin Quran kewan daskurar ginawan en namavis kirit Quran kewan daskurumuge marhala awahan nimmalen jehumun nuata awahan nimmalum dariwarunge kibage eta kamen hunnani rangal nukurevi islah nukurevi de dasko faritako aada kuruma fursat nulibun tine fasehen rangal nukureve kutta rangal kuruma fahu dasko faritako aada kuruma fursat nulibun hatare fasehen rangal kureve kutta rangal kuruma fahu dasko faritako aada kuruma fursat nulibun fahe kirit Quran kiyevuma ungenumuge tafatu nengu haye kirit Quran kiyevuma ungene marhalage tafatuta nengu mi algonume warabboda rakkatirwan jehekame Quran kewan daskuruma kurimatiwa huriha hurastake nattali veni kirit Qur'ana munasabu kiumuge tamrin take ikhtiyar kogge kurige filalata hoga algunwani mi tamrin taka gule ma'lumata hissa koffa ehemvima kirit Qur'an uganna dinumuga kurimatiwa huriha hurastake ge hallaki beleni verinna dariwarun adi bay mudarisun qabul kura fikuru badal kuru Quran uganna dinuma gule gotun algunume terega mi qabul kura taakun nujihe fikurta du kollu ei hallaki